Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton, Ragusa Express, Muscat's Motors, For the love of food, Golden Drop. Solpadeine, Transform your space with B&M. Beach Point. Life flows on. Merħba f'Marina di Ragusa. Illum se nħodkom miegħi għall-esperjenza unika. Ħanħodkom f'post fejn ir-ritmu tal-ħin donnu jimxi pass aktar kalm. Post fejn kull kantuniera joffri dera u ġmil differenti taħt ir-raġġi sbieħ tax-xemx Siċiljana. Isu dan kollu ma kienx biżejjed, kollox se jiġi mżewwaq bikel bnin. Immaġina ta' dam aħmar sabiħ daqs ir-rubini, ċitru, lews, żejt ta' żebbuġa lewn id-deb, dan kollu f'post wieħed. Illum se noħodkom għall-esperjenza li kważi qed inqabbilha ma' tan-nieqa ta' nonna Siċiljana. Knockabout Sicilia jibda issa. Inħalli warajja it-tranquillità ta' Marina di Ragusa u naqbad it-triq lejn il-beach, bajnejja fuq l-orizzont ta' Agrigento. Fil-waqt li nħalli l-kosta warajja, nibda tiela bil-mod il-mod ma'on l-olijiet li jinfirxu bħal ta' pizzerija maħduma mid-drab tal-kampanja Siċiljana. Fuq ix-xelluk il-baħar u n-naħa l-oħra il-widin miksija bil-ġilju selvaġġ. Fuq il-lemin il-kolonni mwaqqajn tal-witt tat-tempji bħal gwardjani sikta ta' żmien. L-asfalt iċedi għal triq dejqa u mħarbta fejn is-siġar ta' ċipress jidru tilejn f'purċissjoni rqiqa u l-arja tinbidel friħa tfuħ ta' fjuri ta' ċitru. Dawra oħra u qudiemna tfeċċ id-dar lowm l-okra, moħbija fost 80 tomna ta' żebbuġ debi u pistaċċ aħdar. Merħba f'din il-fattorija, post fejn l-istorja tal-familja u l-ħsat tal-art iħabtu fuq l-istess bib. Xi ġmil ta' post. Hawnhekk għandu titlu ta' razzett, però fl-opinjoni tiegħi u l-impressjoni tiegħi huwa bini ta' nobli, awtentiku Siċiljan, natura kullimkien, kwiet u tranquillità. Ovvjament, il-fatt li għandi ċans li nesplora din iż-żona hija xi ħaġa unika u għalhekk mhux naħalli iktar ħin u noħodkom miegħi. Qudiemna tinfetaħ proprjetà li taqqa' torri Norman tas-seklu 12 ma' villa sabiħa tas-seklu 19. Kollha imdawrin belliqi taż-żebbuġ li għandhom l-età ta' imperu mitluf. Hawnhekk il-ħsad isir bl-istess paċenzja li għaddiet minn ġenerazzjoni għall-oħra, mill-lows u l-pistaċċi sal-ikel fuq kull platt. Iż-żewġ aħwa li jmexxu dan il-ġnien ħajb kitbietom kisbu fama nazzjonali u r-riċetti tal-familja saru tifkira stampata ta' kulur u toma. L-eliqi irrikonoxxuti bħala wirt kulturali jitkellmu waħedhom. Kull siġra storja, kull qatra żejt poeżija. Ejjew passiġġata miegħi f'din it-tranquillità, nieħdu nifs il-ġewwa u ovvjament nieħdu gost b'din l-atmosfera unika ta' dan il-bini. Madwar dan il-bini hawn 80 tomna eliqi. Lews, siġar ta' żebbuġ, fjuri ta' ċitru, riħa li għalija tgħidlek dan huwa s-sajf. Minn hawn ftit ieħor ħan nintaqa' ma' żewġ taħwa, Chiara u Simonetta, imwielda f'Palermo, però għexu t-tfulija tagħhom hawnhekk f'dan ir-razzett. Ser jirrakkuntawli kemm l-esperjenza tagħhom tal-passat, però fuq kollox ser jirrakkuntawli kif dan ir-razzett trasformalhom l-identità tagħhom. Hawnhekk mhux biss razzett, huwa mappa ħajja tal-istorja tal-familja Agnello. Fil-qalba tagħha hemm żewġ aħwa
li trabbew taħt id-dell ta' dawn is-siġar taż-żebbuġ. Hemm Simonetta li llum għandha 80 sena, avukat u awtriċi magħrufa li tfittex li fil-kitba tagħha taqbad l-essenza ta' sjuf ta' tfulithom u ta' tħajja eterna lill-erwejja u t-tomit taż-żożija tagħhom fi Sqallija. U Kjara ta' 77 sena, arkitett li bajna d-dettall u l-ġimiel ħadet ħsieb li tħares ir-ruħ ta' din il-proprjetà. Fil-waqt li waħda mmarkat l-istejjer ta' din l-art fuq il-karta, l-oħra żgurat li l-ħitan li bnew dawk l-istejjer jibqgħu weqfin fis-sod. Flimkien huma bidlu l-wirt tal-familja f'santwarju, post li jaqqat Sqallija tal-imoddi mal-futur vibranti u organiku. Tuni ċans ħalli nassorbi u nipproċessa dak li qiegħed ngħix u qed nara. Dan il-post qed itini l-impressjoni li huwa film set. Minn hawnhekk tista' tammira veduti panoramiċi tal-baħar fuq l-orizzont, hawnhekk tgawdi x-xemx, tiddi natura madwarek. Kieku mhux qiegħed niffilmja żgur li naqbad sambed, impoġġi fuqha u noqgħod nassorbi biss il-kalma u ngħix it-tranquillità li hawn. Hawnhekk l-ikel ma jispiċċax biss fuq il-platt, jispiċċa wkoll fuq il-kodba. Simonetta bidlet l-ikliet tal-familja f'bestseller, żewġ kodba li jaqdu riċetti ma' tifkiriet. Simonetta ġabret l-erf ta' ġenerazzjonijiet sħaħ tal-kċina f'Unfilo d'Olio, ippubblikat fl-2011 u għadu wieħed mill-favoriti fl-Italja. Bil-klim tagħha qabdet l-istess tomiet li ssib fuq il-mejda, prova li kċina tajba tagħmel ukoll qari eċċellenti. L-eliq tal-madwar jinbidlu mar-ritmu tal-istaġuni tul is-sena. Waħda mill-aħwa Simonetta bidlet l-aromi ta' dawn l-eliqi kif ukoll in-natura tal-madwar f'kodba sabiex iqanqlu l-immaġinazzjoni ta' min jaqrom. Knockabout jirringrazzja lil Ragusa Express. Simonetta Agnello Hornby ħadet qabża kbira fid-dinja letterarja bil-ktieb The Almond Picker. U mill-ewwel bdiet timla l-ħwienet tal-kodba b'rakkonti ta' markiżi, sorijiet u mħabba mtebba bil-kafè. Kollha fi sfond ta' Sqallija storika, imma qalba dejjem terġa' lura hawnhekk f'din il-proprjetà bħal ktieb Lunch et Mosè. Mejda mimlija b'dawk il-platti stess li tista' dduq meta żżur dan il-post. Riċetti tal-familja li saru kartolini letterarji. Simonetta, thank you for accepting us over. I'm very curious to know, out of all your acclaimed publications, which one do you have most at heart, or which one, maybe using the word favorite is not really appropriate, but which one would you pick? Well, I was a solicitor, I was a lawyer, and a family lawyer, so I had lots of clients who had 6 children, I don't know which one I like best or whatever. And I used to say, you should always like best the first and the last. The ones in the middle, they can love each other. So that stands for your publications as well? Yes, the same with my books. The titles are hardly ever my titles. Yes, I write the book, but not the title, because the title is something which has got to do, in my view, with the publisher. So it's no point that I want a title that I like, but the readers may not like. I think one has got to give in to others at the right time, at the right moment, in which it doesn't do much harm to my book. Wara raqda tajba, omna mistrieħa. Laqawna b'kolazzjon magħmula b'ingredjenti friski kollha waslu mill-eliqi li hawn madwar dan ir-razzett 80 tomna ta' eliqi. Bonus hija l-veduta li tgawdi minn ġodan it-terrazzin u dan il-kafè li jemnuni ftit drabi f'ħajti ma doqt kafè daqshekk tajjeb.
Fatt interessanti dwar dan ir-razzett huwa li l-postazzjoni tiegħu huwa viċin ħafna kemm taċ-ċentru storiku ta' Agrigento kif ukoll qiegħed ftit kilometri l bogħod minn post b'natura imprezzabbli, la Scala dei Turchi. Mhix xi ħaġa ta' kuljum li fin-natura ssib taraċ li ġie kreat b'mod naturali mill-qawwa tar-riħ u l-baħar. Warajja Scala dei Turchi, kreata tul eluf ta' snin. La Scala dei Turchi tinsab 15 kilometru fil-punent ta' Agrigento. L-irdum abjad jieħu l-forma ta' taraċ naturali. L-isem ġie minħabba l-pirati Arab. Dawn kienu jaħarbu hawn waqt il-maltemp. Illum tista' tgawdi l-veduta mill-punt panoramiku fit-triq jew tinżel sal-bajja b'mixja ta' 10 minuti. U aħna llum hawnhekk għandna l-opportunità ingawdu dil-veduta impressjonanti u hemmnuni hawnhekk għal ritratt perfett, is-selfie perfett, m'għandikx bżonn filters. Issa wasal il-ħin biex niltaqgħu ma' oħt Simonetta, Chiara, li ħaturina riċetta kif f'dalijiet li jifdallek fil-friġġ, f'talijiet tal-ħxejjex jistgħu jispirawk biex tikkrea platt delizzjuż. Food lovers, għandi bżonn l-attenzjoni tagħkom. Qiegħed hawnhekk ħdejn Chiara u ħanippreparaw torta bil-ħaxix. Tajb li ngħidilkom li meta din it-torta tiġi preparata, leftovers ħafna drabi ma jifdalx għax qabel titlob it-tieni porzjon tkun diġà totalment sparixxiet. Chiara, mi hanno detto che normalmente quando si prepara questa torta non ci sono avanzi. È vero, è un piatto semplice ma è buono e in genere finisce tutto. Gli ingredienti sono zucchine, patate, cipolle tagliate a fette, formaggio, in genere piccoli pezzi di formaggio che restano nel frigorifero tagliati a dadini, salsa di pomodoro, parmigiano, origano, olio, sale e pepe. L-ingredienti li spjegat Chiara huma sempliċi ħafna. Patata, imqatta rqiqa, zucchini, basal, ġobon, imqatta biċ-ċiżar, ġobon maħkuk u pure tat-tadam. Ingredienti jinstemaw ordinarji, però Chiara bil-maġija. Ta' idea jirnexxilha ġibhom straordinarji. Chiara, si comincia? Andiamo? Chiara spjegat li qiegħda tipprepara kollox fuq saffi differenti, ġifieri pratikament dak li tagħmel l-ingredjenti li tpoġġi wara xulxin u mbagħad terġa' tirrepetihom sabiex teqpa' timla il-bowl li jkollok quddiemek u tiġi ffurmata t-torta. Chiara bħalissa qiegħda tuża iż-żejt ta' żebbuġa li huwa pratikament id-deb tal-familja għax dan iż-żejt ta' żebbuġa jiġi manufatturat hawnhekk f'dan ir-razzett imkabbar iż-żebbuġ fl-eliqi li hawn madwar dan ir-razzett u nista' nassigurakom jien li l-kwalità tiegħu hija straordinarja. Chiara, mi stavi spiegando prima che normalmente questa torta si prepara con quello che trovi nel frigorifero in cucina. Esatto. Il-torta li qed tipprepara għandna Chiara huwa wieħed minn dawk il-platti fejn is-sempliċità tagħmel id-differenza u fil-fatt hekk għadha kemm spjegatli li l-aħjar huwa li tuża ftit ingredienti ma tażaġġarax bl-ingredienti differenti li jkollok u ħafna drabi huma ingredienti li forsi tista' ikun qed tfadallek meta tkun wasalt lejn l-aħħar tax-xirja tiegħek sabiex tagħmel użu tajjeb minnhom u b'hekk ma tkunx qiegħed taħli l-ebda ingredienti u l-ebda ikel. Chiara spjegat li l-aħħar ingredient li jitpoġġa fid-dix li jkollok tkun tazza u nofs ilma. Minħabba li l-ingredienti kollha huma ingredienti nejjin u l-ilma jgħin sabiex it-torta l-ingredienti jissajru tajjeb. Chiara,
Quanti minuti d'attesa adesso per gustarla? 40 minuti più o meno nel forno a 280 gradi. Perfetto, aspettiamo 40 minuti. Nistennu 40 minuta. Bene, buona attesa. Knockabout jirringrazzja lil Ragusa Express. Oh, wow. Grazie Chiara. Grazie. U emmi, it-torta tant imsemmija wiċċ mikseb il-ġobon imdewweb, riħa aromatika ta' ħxejjex mixwija u ovvjament l-unika ħaġa li fadal issa huwa l-induqa. Għexna ġurnata mill-isbaħ hawnhekk illum fil-qalba tal-kampanja Siċiljana. Skoprejna l-istorja, skoprejna wkoll kif l-eliqi tal-madwar kienu l-ispirazzjoni għal bestsellers letterarji, però fuq kollox skoprejna wkoll it-tomiet tal-ingredjenti friski. U jekk kien hemm lezzjoni li nista' nitgħallem mill-ġurnata tal-lum hija li bi ftit ingredjenti sempliċi kif ukoll tradizzjonijiet tal-familja tista' timla kemm l-istonku kif ukoll il-karattru. U biex żgur inkun għalaqt il-ġurnata tiegħi bil-mod perfett, ingawdi ftit ħin nippassiġġa ftit f'Marina di Ragusa. Qabel ma naqbad triq lura lejn Malta. Naqsam magħkom lil mawra tal-lum ħallietni bżaqq mimlija, moħħi mistrieħ però fuq kollox ingawdi memorji mill-aqwa. Hija waħda mill-isbaħ mawriet li qatt gawdejt hawnhekk fi Sqallija. Qabel ma nħallikom, grazzi għal Ragusa Express, aħna qegħdin intukom iċ-ċans li tiġu Sqallija. Parteċipaw f'kompetizzjoni li għandna għaddejja ma' Ragusa Express billi tidħlu fil-paġna ta' Facebook tiegħi u imbonnici.tv, sibu r-ritratt tiegħi ma' Ragusa Express fi Sqallija u ikkummentawlna bil-lokalità fejn ittieħed dak ir-ritratt. Jekk hemm il-darba tikkummenta tajjeb, jekk hemm il-darba tgħidilna l-lokalità tajba, inti, grazzi għal Ragusa Express, tista' tkun rebbieħ u tiġi Sqallija. Qed nistenna r-risposta tiegħek. Ngħidilkom grazzi tal-li segwejtu Knockabout Sicilia u niltaqgħu għall-appuntament li jmiss. Saħħa! Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. Ragusa Express. Muscat Motors. Koliosh Authentic Greek Yogurt. Solpadeine. Transform your space with B&M. Beach Point. Life flows on.